Hello YouTube. Ngasi ki video ki topics di khoi ki COVID-19 ki vaccine kap khraba singna vaccination ki certificate download tawwa digi kap tribe sing register kamai tawga digi hype digi matang ni adu Tamthiraba COVID-19 laichat astigi ngakthok na ba soidana vaccine kap thok piyo yum digi ma pan thok mutum da face mask season biyo adu mi tin ma mafam amadi mi amaga magi marakta yam dubda futru ki distancing thambiyo to government ne piriba SOP sing si ngakna salaga akoi punna COVID-19 asi lanthing na si haina thamjage ai video dam mai on sinjage ahan bada Google la changani dukanda Cowin dang thar ga yare duga link ta sangya ngana www.cowin.gov.in changbirani asi coin gi link si makha gi description box modi comment section da hapjaramge click tobirani ai ngasi ki video sidi desktop ki screen ma mai do ni samjare du mobile gi chamana bamong do operate tor ga ku kaide ko sigi home page da ge se register and sign in se nambirani do khoina kai mobile sin rambo itar ga di mobile screen da kamai ugade ge ha hapitang uchage koi mobile screen da smine urne ko smine urakan da khoi register sign in this my layer ne do sim sang si yare do kan da ano page ma open tor ne sida khoina vaccination kap khaba singna hap khaba mobile number happy ga dawa duga kap triba nongna register taw busingna khigi season ga mobile number happy ga dongni ai ke sida ai mobile number ka hapjage duga get OTP number ni OTP la verify and proceed to ni duga smai da page am tholani do sida ahan bagi se khoi ai magi ni magi che ahan bagi first dose kap re second dose kap 3 ahan ba first dose kap re second dose kap gi certificate download to gai tara gadi certificate se nambi ga dong mobile oi tar ta mai u ga ga have ying na se mobile do oi ra ga na khoi smai or ni screen je duga se certificate se download to nambi ga dong ni mathanda certificate download tore PDF form da open to birni duga smaina soft copy oina paibir su yare duga da hard copy oina print out toraga dabi chap khotpa mamagi pur su yare duga amana nongna register tawge hai taraga de khoi sije khoi blank loi lera mane ko duga sigi 8 members da nambirani duga makha da piri ba ID proof sing sidagi am khanbirani Aadhaar khanjare do Aadhaar number hapirani duga Aadhaar da leiba ming do hapirani do gender male khanjare do year of birth hapjare do 8 togirani aduga sida individual register successful thare okay successfully 8 tor matung da khosma u phangani aduga aino hojik 8 togyo mi duna sisini aduga sida schedule thare se ai sinum sida kap ke habida sida schedule changbirani hagi pin code ke matung na select togirani pin code hapirani search nambirani duga ahamada khoi age category se khanbirani 18 and above se khanjare duga magi cost na free khanjare vaccine makan ohomni ado makha sida hapeching da biraga ayamba sida piri vaccine jing ayamba Covishield ngatani ba available ori vaccine jing Covishield si Covishield ngatani da ai Covishield je khanjare dukan da ngasi gi date si khaktangi oina available oi khabdi vaccine kapagi date 05060708 si no session available na lai gre aduna ngasi gi nimchi gi oina ai appointment lawjerage aduna red icon da lai kangu sina fully book togro kangu atani yellow and green je dagi apa select tobi gedoni aduna isai khudong chaga da ba jaga du yenga select tobi gedoni ai gi oina UPSC sangai pache select togere click tobirani daga ai appointment date 04 duga isana khudong chaga da timing du sidi khanbirani ai si khanjare do confirm tobirani yare duga ai appointment se koi download to ge haragana download torga koi ge handy oina pu ge haida ga su koi download nambiraga mathanda download tore PDF form da open to birani duga hoji ai vaccination appointment je smaina bu fangani si print out torga dum pu yare duna smai toraga koi ge vaccine kap tribe singna vaccine kap gi research to ge dum ne duga kap khaba singna kap khebagi sai certificate to print out toraga pai bi ge dum ai video se matang sa losin jage kaine nawiya thangni jari